Sorry ya adik-adik ya, belum bisa buat kalian tersenyum, bisa buat kalian tertawa, belum terhibur, mohon maaf ya guys ya. Aduh biasa, kita lagi banyak masalah di. Thank you. Sorry ya. Iya ya, nanti gua beresin Jim. Joget lagi dong, kintil. Mari kita joget. Banyak guys mau di prepare guys, besok mau dibagusin dulu semuanya. Mau pasangin dulu. Gini. Thank you Jim. Wan, kita udahan apa gimana Wan? Udahan lo. Lu lama Oke guys.